ايه جوجو؟ نعم. بتعمل ايه؟ اغسل الحمام. بتساعديني يعني؟ اه. شطورة. اغسلي بقى وروق عليه كده، وروق روق روق. تعالى كده. اهو. جه. عسل. انت شاطرة. انت شاطرة وبتخدم ماما، نورنا النور اهو. اغسلي حلو، واغسلي بقى القعدة بتاعت الحوض نفسها. ماشي. يلا. يلا النهارده بقى مفيش مدارس ولا في دروس، لا. والدنيا بتشتي جامد جدا بره، بكره مش رايح. فقلنا ايه نستغل جوري. صح ولا غلط؟ صح. يلا امسكي المقشه بقى، اغسلي الارضيه اسألي يا ماما. بسم الله. عشان نشطب بقى مره واحده. ها؟ امم طب ليه يا بابا؟ شطوره. شطف بقى كل اللي انت عملتيه. امسكي. ماشي مسكت. ايوه شيلي دي بقى، حطها على الارض عشان تغسلي حوالي البلاعه ده. ايوه بصي الحوض بيبرق غسيلك فل سكر ومسكر. انا اللي سكر. شطورة 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 شطورة.